Jadi di son lae do tamu botoku. Jumulo mahita madok maulate itu amata debata namang alew kahipaso dihita satu pertikianon. Ito do tamu laiku dison romahami nek pasahaton ulus pasamot tuhamu. Dalan nami doon mangidutangiak to mata debata asa mergugu mahamu lai do tamu ibotokku mangalului akapasamotani asa dong bahenom muna laho pemudu-muduhon hela duhuk birunami nong gebe parway muna tujuluenon dihamu itu lumabi matuhamu pangiduaku gonggopamu ma itu parmay munai beruki asang giat jolma sibuan dami sibuan las neroha sibuan rejeki sibuan tua di keluar muna tujuh luenon. Jadi nek pasahaton nami ma ulus pasamoton dohonon nami ma songon nani dok nina tua-tua asa ador raduka mainna tugu-tugu ni lobu ador ratiti tugu-tugu ni herbo saha mahamu itu sarma tua patugu-tugu pahopu satu nomor nini satu nomor nono asa hausin mertulu ma di dulu ni panaparan biling mahamu mangulu dihaliangi aka paparan jadi nek pasahaton nami maulus pasamoton sa ni sulu masa matubotean sa maitaw liling mangulu sa matu panggabean sa matu perrasan butima dihamu permusik nami kamu ma nau bartusi Beni Soros. Ulos pagsamo ulos na uli sigat yang rabuo masahatok kumatuho na esilang sabang masahatok kumatuho ito pinaribo wakidaw at tuduhan parhite-hite ulos pasamo to akian mahibas-ibas dalam oras-oras sa ipekeng sa umatuanikan masahatok mo mama Ulosan. Por ti nada me parumainku Marsia cuat dari akarahura Padure dari akarahura teka Sama siri kamar salisia Taulah mahorok nasihat Tuhan Barahum mahorok nawar siha holokan Rapat urur hitam dorok tudoruan Hite-hite ulas pasamos todo Aquí al mar y vas cada horas Sa ipekeng sa rumah tua hita Wow. Sian diyama ilayoku Kau mandok tuho molong ni roha
Horas maito Horas hasia Ingotoku doho Ingotoku doho Boadoku doho Boadoku doho Boadoku doho Konsal kita madongan Lau Maria tutup masih holongan Ulang mati halangan Asa unang gabe sihatau Haholong aku doho Salelengau mangolu Nang brodi di dalam tepe Haholong aku doho Salelengau mangolu Nang brodi di dalam tepe Ingotoku doho Ingotoku doho Ingotoku doho Boadoku doho Boadoku doho Boadoku doho Langsung kita lanjut ke Burjuni Dainang.
Junidai nagi Damboy terbalosa Dan sifat tak salah Saya dianju awadat naon Nauno udan las niari Ulan hukum kelengko Asa Boy taruli Digoni Superi nanayro Mauliat mainan Isude pamparan di Ang iyan ma Barbarbuey Mauliat maaman Kehomaho Pandaude Sirenake Samporo urang kasliari Olangku moko kelengpo Boy taruli Lao manomu Arina negro Mauliat Mainan Mauliat maaman Isude pamparan di Rakyat mang Barbarbuey Mauliat mainan Mauliat maaman Kehomaho Pandaude Digoruni Sidenage lekmo Pandaude Digoruni Sidenage lekmo Horas. Somoho dihaposo hot maho dihatua sadarion manjalo pasu-pasu siatu hari digarejai borhat maho boru rapot tangiaki yana dua gabesada
pone lagi. Buru hasiaku, buru sinuan meuku, nabasa. Nunga magodako, manikon muli namaho, boruku dahasia. Wai peina, ai dungaro berokaki, helaki. Imangajanaon, jakon mapasupasuni, nagoroki, irmatoti. Ujung mau boruku, adurasi adoparmi, sayunang lumahoyna, manusi baduan, asa tadabon diradaho. Agak nasi koru dari lolong timur Madura. Anak dohon baru ialah sahat saun Madura. Tadinya gimana baruku, Mandungan di hodina. Ingo. ingat mama dan untuk nih. Dijalani patikai Sejadi omas siang, soni silang di hamatea Idohata dituhani Sejadi omas siang, sosi silang di hamatean, Idohata dituhani. Ada hok kamu, Bang. Jadi dison amakelah dohoto berku di tanggal 22 November 2025 nunga ojak beho berku gabe keluarga besar ni Gatumanggor. Jadi berjumaho itonan berku mengajuaju helakon menuhuk si metuemi nani detokinon asa tada berni rejaho ku hasia ingok mai jala ikon ma lebih petiho tu keluarga besar merga Tumanggor mulai sedon alana nungawujak beho gabe panyaran ni merga Tumanggor ima ingot itoku jala sidohonoku ingok ma hatani peditai
adong ko terjahau di akte pernikahan munai i job 20 ayat sada manang Ayub 20 ayat sada ingot tamu mai ngalai mulu hatana danga pala boy takas hapal alay ang gunakin utulis-tulis pengertian na etak na salah nadan no nau merpangaju mahamu di badu hida di si di job 20 sada ayat welui endekango kalaki enggelu gabe ida mo kempu-kempuna so embalga mulo madokon embalgaun balga pasu-pasu na manang naima laiba ima bawana hujaha diakte kawi munai ayaton jala ayat nani jaha honon na nakinin digarejai Mazmur sada 2 welu ayat sada 104 tongma ingot tamui aido hata jamita dihamu di pernikahanmu nai yai ima wirku malau maho manuk simatuamu mengajaju helaon asatadeho durun diraja masih haholongan mahamu adang nani padung muhamu yang nadi jodohkan ima maksudna jadi tungikom masih haholongan mahamu keluargamu na nasuja diserang 7 luenon jadi dohonon nami ma tuhamu na songon nani dok nina tua-tua niukak malaklak dari dia masih baru di dolok ni purba tua tubuh anak tubuh bermahamuna dengan muna mayatong sahatu nasar mata asa giring-giring ma gosta-gosta hatok mahu ring huhut mangopapa pinatik ko mahujur di dolok tapian manak tu dia pihamu mangalaka saya di sini hamu dapotan pasamotan sasa ni sulu sa matubotean hupasahatami maulus selaut tu hamuna sahak ma itaw seluna tu panggabian sahak ma tu berrasa butima atas ya kami baik kamu ma amang permusik laguna nasumak tu si Hormat nidaina tubuh malak madaina tubuh sikoru Hormat madaina tubuhan anak koina tubuhan boru Rokamatua Horas Maraina di tengah jalan dan duksa Rodi hutan Ulang pora marsako Ai timu Dison amang helakku nama hamu mulai sedarion dang dohonoku bere Andre dang dohonoku besongoni ikut dohonoku ma amang hela tumangkor inama dohonoku jadi hamu pe dohonomu nama tuami dang natulang be manggil mama kalau enggak inang ya jadi mulai sedarion ngama jalo pasu-pasu perbasuk kamu sebagai situani nakinian nga di pasahat bapa nakinian tulang hati ba jadi tu boruku si Windy nga binakini gudang itu ko bapa sonari tu helak ko nama dohonokku adong do di sona manghela
madar hela. Jadi madar helaon, lapatanion, buano muna mon tu paradatan. Asa maradat mahamuna di keluarga ni situ manggor, manang keluarga ni situ orus, songoni keluarga ni akan nomor holong irohat wita. Jadi pakai muna mon, lo maradat. Ido setada hamuna, anak ni raja. Jadi mulai sadarion, hot mahamuna di hatuaon. Ngaliwat buhay puson kan. Jadi saya itu hatta mangaramoti hamuna. Manang tu dia pihamu mangalaka. Amat tadi batama totong nama dongani hamuna. Jalan na mangiring-iring kamuna. Butima. Sayuranku matang iso martutukia Hinot martania asa horas sabuna laut nang natinggal Hinot martania asa horas sabuna laut nang natinggal Jadi untuk kakakku lah, tahulah kau kak kayak mana sih hati kami berempat. Sayang kalinya kami sama kamu. Jadi ya apa yang dibilang bapak tadi ya kurang lebih kayak gitu juga lah yang mau ku sampaikan. Janganlah, jadilah tandalah kau kayak mana jadi boroni raja. Jangan apa, mengajulah kau kayak gitulah. Nah, jadi ada sedikit kami kumpulkan kami berempat, sedikit dari kami kado untuk orang lain sama kami. Nah, jangan dilihat dari banyak sedikitnya ya. Oke, ya. Jangan banyak ya. Vino partida opuni Torong mariburan ang dohoto Jauh kung namarsalapi Sudah akan natulangi si sadaroan Rakdohon paniarani Burju sude Burju doi marbere Songoni dohon natulangi Tunata batu dana mertulang Mono marsi anjuan Halo Kamu akan ada lagi Kamu di hati dirimu Tulang nau di lagu Madu Untuk diri aku datang lagi Usah sudah Asal pasu-pasu dapat kodu-kodu ngejak kau umurku Tuhan lalu laku Horas.
Horas, horas. Que sí, que no quiero, cuando ya eres, no quiero yo. Horas. Jadi yang kami sampaikan adalah ingatlah semua itu firman Tuhan. Sekarang sudah menjadi keluarga yang baru. Mungkin belum terpikir apa yang dihadapi ke depan. Tapi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Berserah saja kepada Tuhan, taat pada Tuhan. Ya, otoritas Tuhan yang berlaku dalam hidup ini. Minta bimbingan mau ngapain, mau kemana. Tadi apalagi di Jepang, di negara asing. Ya tentunya banyak tantangannya lah. Tapi yakinlah kalau Tuhan yang beserta kita, tidak ada yang menjadi lawan kita. Ya. Jalan.
Ito pagsalitak na rara ay borua haroha mudada. Moro na hari bonono nang sana magsipag kulingada. Moro na maraparilato daleho na upang napulada. Beharong harap tuwawito hatigan mo iauratuho. Mamandang otok ko ito asa tumakasita marsita data. Sinukun mamarta ito borua haroha mudada. Sinukun mamarta ito borua haroha mudada. Nabigyan sa karing pangito dahulin sa harap naramata. Molo na barang paribato nakola sala ito dengan maluada. Manupun marga maaw ito ay borua haroha mudada. Ito parsalit ang arara ay borua haroha mudada. Beda. Molo na hari bonono nang sana magsipag kulingada. Molo na maraparilato daleho na upang napulada. Beharong harap tuwawito hatigan mo iauratuho. Mamandang otok ko ito asa tumakasita marsita data. Lima. Sinukun mamarta ito borua haroha mudada. Sinukun mamarta ito borua haroha mudada. Apa ni hari besar? Sarado matahari bisa boy baru lagi sasude. Beda. Hai bulani pera ito namoy no manotagi aholo. Bolak mo ay holak ko no Asia. Sai tu hororo haki. Sasara horo ansia namoy paso ng roka. Salendena Narok bebita Nanilabi Asia Singara di nabi Sarado Dorong si baru Nauli Asia Sinodo di roha Satu ho Aquí yang Maria Holong di rohani Holong di rohan Salendena Musik. Sasara horo ansia namoy paso ng roka. Sa linena
baru lagi Asia Tiroro di roha Satu Agian mania Holong di roha Holong di roha Salire Sasadaho Kita rumah dulu suasana. Yeah. Yeah. Sasadaho tiro haki Mangingani pikiranki Berbunga-bunga rohaki Alani rengkang di basah Sasadaho Igoroki Mangkohi nang lakaki Tugna so jadi buma Nakoni bangan rohaki Ikon rang hitara dua Ratu dolok karang tutoruan Tiap mata aku Hasia Halau macai gomos Asa say hotoni lambuku Nang sasadaho di rohaki Say hot mahori horiki So pasti ya, tak boleh balik Cek, cek Sasadaho di rohaki Mangkohi nang lakaki Tunda sejadi bunga Nakori bangan rohaki Ikorang hitara dua Ratu dolok ratu toruang Tiap mata aku hasia Haulau macai lomos Asa seho honi rambuku Naksa sadaho tiro haki Sahot mahori korki Kamu na balik nanti Kini gagami. Horas. Jadi buat pengantin ya, doa kami kepada Tuhan ya, supaya jadi keluarga yang berbahagia lah ya, jadi keluarga yang kokoh di rumah tangga kalian ya. Itunya doa kami kepada Tuhan ya. Jadi semoga lah cepat dapat ngomongan ya. Ya, itu yang kita minta dari Tuhan. So, Dulu dan suko mencari aku dan berkawan rasa koado tapi denai diamkan lihat ada nona makin gagal bikin kakak jadi suka dulu ada rambut kepang dua sekarang rambut merah-merah karena lihat ada tambah manis pulang merantau dari mana baru ada nona jangka lalu pasang kaya depan kakak kakak jadi jatuh kakak tak boleh balik lihat ada nona semakin menyalai rata hati susah ada bikin kakak mete tidur malam bola balik sejak kakak dia kale aduh Tuhan ampuni Jose. ada lewat lorong depan rumah kakak jadi sampai mulut rumah semangat tiba-tiba gara-gara aneh nona ini beda dari timur siapa yang punya kakak
Barang itu udah pakai lama, langsung tanya di kopi mama. Ternyata ada nona kabura mamai muda. Muda, lucunya kakak marah bisa satu rumah. Horas, Horas.